haray bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Ngal dambugal ngal be ñe yewtudo fi gandal en ala ɗuɗɗinde yewtere nden ko andintingol tun kono en fof ɗen andi ko wonno nafoore gandal tentini non ene wonɓe occident ɓen. Hadiseji tati yoni en inchallah o yaya qur'an goto. Mi yetta yaya qur'an on Allah inni nokku goto wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. So jooɗiki e limgol konta nema ko Allah nemini en kon e wata andugol ko jelu. Jonno ɓay wata andude ko ɗi jelu e nder nema kala ko anduɗen Allah nemini en nema goto pettu woni ton ka o inni Muhammadu torola yomi ɓeydane on nema ɗon ko fi on ɓe inni e yewtuɗo. Allah daali honno wa qur rabbi zidni ilma. Wi'u Muhammadu joomi am mi torike ma ɓeydanan ko wiyete kon gandal ɗum ɗo pet. Amma nemaji luttuɗi ɗin fop ko Allah innata ko yettelan ko ɗum o landi en nokku go inni wa qalilum fanɗi ha fanti min ibadiya shakur e jiyaɓe am ɓen ɓe hino yettala. Kono amma ɓeydanan komi waɗanma kon ko gandal ngal pet. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon ɓe maaki ko ko yowdiri fiingal gandal ɗo ko ɓurata faamude on ko enen yaltuɓɓen ɓe maaki man arada duniya kala faalaɗo aduna tun hara haaju ma ala e laakara few yo aduna weli tun ɓe maaki on ɗum fa alayhi bil ilmi. haray ko yo janngo portoɓe mbeyni menen ɗo yonimen min ala feƴƴude yeeso ton ko ɗo ɓe ƴetti ɓe wakkili kadi ndaare hannde ga ɓe fewndiɗo gandal maɓɓe ngal hewtini ɓe kaɓe hewti ɗo hannde. iwgol ka men yaha makka ari ko duuɓi jeɗɗi joni iwgol ka men yaha makka ko leereji jeɗɗi leere be ƴetti hitande honno waɗi ɗum ko gandal ngal. haray koye yeññu hakkille ɗen si innama gandal na en faamu ko hunjagol ndeɗo nande tun kono kala ko gandal nawray maygal yeeso fiya faamu ɗum ɗo ɗum ko gandal. Ngal gandal ngal ɓe heɓi ɗon avion ɗo joni hitande wonti leere goto a ƴetta yon no joni yaha makka mo yaha madina fiya heɓoye nde si hina ɗum num boyi tigi tigi on yaratano ton ko ɗum wiyete gandal ngal. Ni enen wurɓe ɗo ɓe goɗɗo aray ɗo mawɗo mo duuɓi 30 50 55 ɓe inaya yahuka l'école yeru gandal ngal ɗon sa darike ka are tram ma métro ma bus seede gandal ngal ko ya ɓanto ni ndara numéro naɓayɗo ma on ka yahata ton ko on ƴewata e mum ko tram ɗuuɗi o ko bus ɗuuɗi o ko métro ɗuuɗi o fodde numéro mo annduɗa on naɓatama ka fokkitirɗa ton a ƴewata ɗum ɗon ko gandal ngal non ko honnum andinma on numéro ɗon ko ɗum wiyete al ilmu gandal ngal non. Man arada dunya fa alayhi bil ilm. siɗa faala wurde gurdal labaɗan ko ɓe janga kamɓe ɓe ƴetti ɗon ɓe yondinori ɗum non kadi gandal ngal kadi limite ala ko ya ɗaɓɓu ɓe watti yeeso ɗon wa man arada al akhira kala kadi faalaɗo gurdam moƴƴa yawmal qiyama wo fa alayhi bil ilmi ɗon kadi ko ɓe janga. Goɗɗo wata heɓude aljanna o janga, goɗɗo wawata daɗugol yiite jahannama o janga. Ko sa andi anda sa waɗi ɗum ɗo a heɓoyay aljanna. Masalan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hadis wo kala duumiɗo e jangugol ayatal kursi ɓaawo kala waktu mo o salmini waktu farillaji ɗin jowi ko tongi mo e natoygol aljanna ko mayde nden ko woni heedode ma e natugol aljanna on hara jenga e ayatal kursi ɓaawo kala waktu wo ko a mayde. Honno andirta ɗum noon ko si a jangi ko hunde tawata nde satta kono sa jangare wata andude. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɓeyni kala wiwɗo subhanallah senade wodani Allah nde wotere Allah tutanima leggal gotal ka aljanna. Sa jangare wata ande ɗum ɗon koko wolde ndo fo aray ko fi lakara. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala salligiɗo ha gayni o moƴƴini salligi on si o gayni o inni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin wo dambuɗe aljanna ɗen jeetati ɗen fopp hara yo uditanama. kono andirta ɗum ɗo ko sayi a jangi
hadis on ɓe watto yeeso ɗon wa man aradahuma ma'an kala faalaɗo aduna o faala lakara o wofa alayhi bil ilmi donc haray ko ɓe janga sina faala wurude gurdam moƴƴan heɓoya kay lakara moƴƴo wo haray ko ɓe janga jangugol noon innaka noon ko ɓe anda gande ɗen fou kono gandal la buddawal ngal tawata wawata ko wonade ɓawo maggal ngal noon ko ɓe jangal ngal be anda ko honno laaɓirta no salli gorta no tamorta no lotorta longal ko ɓuri fanɗude kon ko be anda ko honno juulirta farillaji julde sunnaji julde bonnayɗi julde e moƴƴinayɗi julde be anda si julde bonirima ko honno wattirta be anda tugale l'islam tugale iman tugale ihsan be anda ɗum ɗo anda ko hommo woni joomi ma ko hommo woni annabajo ma on ko honno woni l'islam ko honno woni dina ma kam be anda koye ɗo qur'an on kadi e nder suratuji 114 juzu aji ɗum ko 3 hisbaji 6 ɗon kadi eto an kadi ha heji régila hay so tawi ko juzu am mawnka hoore ara ya wakkilike mo hunjaki few e qur'an ɓe inni o wakkilo hunjo ha e suratu zalzala ara hunde anda kono a heeɓi ɗon ko juulira ha ñandela taw si tawi ka toon hewtaga kadi a wawi heɓude fatiha on e qul huwallahu ndi selli wallahi ɗi wowma yonude ɗon kadi ha ñande taweɗa joomi ma kono noon a konta kay hunjeɓe qur'an joni noon sa natoy ka ascenseur yawmal qiyama ka aljanna ascenseur on bouton jeɗen ko yeri ko janggaynoɗa qur'an on kon sa janggayno buy a ɗibbay tungo ƴawa ha niveau ka wonnoɗa janngude ɗon wallahi woɓɓe si ɗibbi ko ley ga o wone yarude ko moyen wone yarde yonno simo ko ba woni ñallal yontere lewru o memari qur'an haɗa kanko tigi mo andi ɗon allah o coupé l'action hakkude makko e allah subahana taala ɓe inni wo kala faalaɗo yewtidugol e allah yo allah yewtu jentoɗa wo ko ya janngu qur'an fodde hiɗa janngude qur'an ko allah woni e daalude hiɗa jenti fi hon ko kalamullah wo kala no faalaɗo yewtugol allah jentoma haray mo heɗitima ko wonɗa e wowlude kon wo falyadhul fi salat wo haray o natuka julde fodde hiɗa juulude hiɗa wowlude allah no jentima fodde hiɗa janngude qur'an allah himo daalude an hiɗa jentimo oɗo woni hadis arano hadis ɗiɗaɓon mo yewteten on nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki cente hadis futuɗo man salaka tariqan wo wonɗo jokkuɗo laawol man salaka tariqan tufidul umum ko fop yaltamisu fihi ilman maɗo yabtaghi fihi ilman hara mo ɗaɓɓude e ngol laawol ɗon fandude makko nden ko gandal ko ɗum wonɗa yahugol ɗaɓɓoygol o yiga joɗɗen ɗo ni ɗum no ko ɗaɓɓugol gandal addi en ɗo si tawi kon anni e moƴƴinnoɗa hara waɗaka ɓernde ma tigi tigi on hande no gasa ñawidirte ka juulirde hara na ɗum woni ko adduma ma ɗum tigi tigi on ɗum ɗo yewtoyte ko heɗitagol ɗum tawegol nde yewtere hara na ɗum woni ko adduma hara ko adduma bayana hino woodi pellette si mi yeehi mi andi tawi goɗɗum ko mi andano ma mi anda ko mi anduno ma ɗum mi heɓay baraji ɗin ko wona yewtede ko fiyonno jooɗodata ko e ɓe yimɓe ɗo sina aden moƴƴo si tawi ko ɗiɗo tati anduba haray a heɓay gandal ngal yo allah hokku e ngal ɗo joni noon kala jokkuɗo ngol laawol ɗo yabtahi fihi ilman hara ko gondal wonɗa e ɗaɓɓude wona noon fere dawayɗo ñande be ñande ma yahayɗo kiikiɗe ñande be ñande ma hay si tawi a ko weekend ɗo o moyen wo sahhala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna allah newinante ngol laawol ngol jokkuɗa ɗon laawol ha hewtoyaka aljanna mi sikki hadaf on fof ɓenda ko sammi sari ko sakki sari ko fiyo sari heɓo ka kala ka rewra e laayi moƴƴi ɗin fof ko fiyo allah hokku en aljanna ko ɗo woni terminaison kala ko wona e renteɗe ɗe tawi naatu e cuuɗi riba tawi ñaamu ko harmi tawi wowlu ko harmi tawi waɗu ko harmi ko fiyen heɓo e aljanna yo allah hokku en aljanna ko rentora ɗum ɗon kadi fop ko fiyo o aljanna heɓo kadi yo allah hokku en oɗo kadi joni noon wo sa jokkingol laawol ɗo ɗaɓɓugol gandal wo ko sababu min asbabi duhulil janna ko sabu hun gotu wonay ko e sabu jeeya ko e sabuji ko okkata bani adama on ko wiyete kon aljanna ɗo woni go'o hadis on himo juuti kono ko ha ɗo mi woni e darade ɗiɗi hikkiɗo ɗon on yentoɗo yewtere ɓurde fotude wonande neɗɗo wonɗo e yahude ɗaɓɓoygol gandal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo inna allaha bajjo seniɗo mo ronkata on o wiyeteɗo allah tawata o hato jina hay e goto e meɗen ala hay goto e meɗen mo hato jina e makko ɗum ko allah wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓen fop ɗiɗi
wa man fi samawati e dendangal ko woni ka kammuli kon fop la yastaghfiruna li talibil ilmi ɓeɗo fof hiɓe moɓodiri hiɓe torade Allah Allah no tawa kadi e wonɓe torade ɓe yo Allah yaafo o neɗɗo wonɗo yahude ɗaɓɓoygol gandal ala ka heɓoto sina ɗum ɗo inna allaha wa malaikatahu wa man fi samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma'i hay liƴƴi wonɗi ɗinka nder ndiyan la yastaghfiruna li talibil ilm ɓe torade Allah yo Allah yaafo o wonɗo e ɗaɓɓude gandal hiɓe torade Allah yo Allah yaafo o neɗɗo wonɗo andinde yimɓe ɓen itta ɓe majjere naɓa ɓe e jalbendi kon momi woni falaka tawede ɓeɗo ko ɗum si ɓen yeru kun heɓuɗa kun koya feƴƴin kun ɗon na henni ko tuma mi gayni Bukhari e Muslim non yeru ngel anduɗa ngel andi ngel ɗon goɗɗo a natori e ɓeɗo kadi nela rasulullah sallam ko ɓe maki la an yahdiya Allahu bika rajulan nde Allah waɗay ma sabu aaden goto o fewira l'islam khairul laka min ad-dunya wa ma fiha ko ɗum ɗon ɓurma moƴƴande sa okkama aduna o fof alamminama e kala jawle kan e kalisi kadi euro e dollar fof ko woni e aduna o wona sabu mo andano l'islam anda l'islam wona sabu neɗɗo mo watano salligade salligis timmuɗo o anda wona neɗɗo mo andano julde wattirteno o anda wona sabu neɗɗo mo ƴettano tiggare o ƴetta wona sabu neɗɗo mo juulatano o juula wona sabu neɗɗo mo horatano o hoora wona sabu neɗɗo mo ittatano zakka itta zakka wona sabu neɗɗo marɗo jawdi mo hajjuyari wona sabu ha o hajjuya la an yahdi Allahu bik fi on non ɗiɗi wowlɗen ɗo fof si on tigi maayi waɗari ɗiɗo ko lette wodani wo yawmal qiyama ƴette wona wa masalan waka zakka wallazina yaknizuna zahaba walfidda wala yunfigunaha fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizuna jawdi ma ndi ɗaɓɓunoɗa gani ndi wonti hande kadi poson e hoorema yawmal qiyama sabu honɗum a heɓano ko faljitama ko ittama e ɗum ɗo naɓama e ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni hadis o mi sakkitora hadisu on goto inchallah o naata en kalande daɓɓo mo timma bindol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki moƴƴere alamu meɗe mo falaka moƴƴere ɓe inni man yuridillahu bihi hayran kala mo kanko Allah o muuyani moƴƴere nden himo muuyanma moƴƴere aduna mo muuyanma moƴƴere lakara nelaɗo makari okkoray mo jawdi na o heɓay terenji buyi na o heɓay parcelle ji buyi e kuɓeje buyi na o heɓay rewɓe buyi e ɓiɓɓe buyi na o heɓay jahuji e teddungal na ɗum ɓe inni honɗum ɓe maaki yufaqihuhu fi din o faminte ko wiyete ko l'islam o yiɗinama l'islam wona sabu l'islam gollitire man yuridillahu bihi hayran yufaqihuhu fi din musidɓe julɓe tedduɓe kala bani adama ko heɓi so faɗi l'islam haray ko heɓi ko wawatamo nafoyde janggo kala bani adama ko o faɗi e hoore o aduna o faɗari l'islam haray o heɓi ko heɓete ko yo Allah famin e l'islam ko wiyete gandal wo al ilmu ko yarfa'u buyutan la imada la gandal no ɓanta fi leñol ɓanta fi yimɓe ɓanta fi neɗɗo mo teddano o teddira sabu gandal ngal wo wal jahlu yahdimu buyutan majjere no liɓa suudu liɓa fi yimɓe hara ko yimɓe teddunoɓe ɓi teddunoɓe ya ha hande kadi majjere nen tabita fi maɓɓe muta fes hande kadi miijite ndaro on tawa e waaqi on kadi haray ko non woniri neɗɗo hiɗa wona gando hara a yiɗaka few yimɓe ɓen dogira ɓawo ma sabu gandal ngal teddinima ko ɗum le kadi Allah inni yarfa illahu allazina amanu minkum e homɓe kadi wallazina utul ilma darajat Allah no ɓanta fiɓe yimɓe gomɗinɓe dowga e homɓe kadi e ɓen yimɓe okkaɓe gandal waɗanaɓe darjaji en toriki Allah yo Allah ɓeydu darjaji meɗen ɗin haray ko fi duniya wal akhira mi toriki Allah yo Allah okkora en gandal o okkora en faamu o okkora en miijoji moƴƴi o wurna en koyen julɓe o ƴettita en kadi koyen gomɗinɓe o okka en battane moƴƴo o yaafo mawɓe meɗen
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.